Feri woman to mukuro mu ihangom. Yes. The right Prime Minister, Right Honorable Prime Minister, Right Honorable Speaker, kando gombitinisa no muntu wakashatu omu Uganda wargar President Vice no ikar Speaker. Koka Speaker tubona ba Speaker nkutumira kubagamba wapana. Konka wogu abira so special. Wabi kobere norebo kwa conductinga wa abire ariyo wa Uganda yona. Namwinki kwani mpurabantu bamweta ngwe jentebe ne yitwa oranya atar speaker muno muchori no abatar speaker munargo munoza Uganda no abira speaker wa Uganda abira takwenda umuntu yimukaze kudiscussinga mbuzi na nenkoko level ya parliament no kora benorga kanungu wimuka tokuzagamba majani wareba tokuzagamba majani noza kwimuka ogambe ebintu bir national uburyo mu parliament wahora wimuka gamba ugambe ibintu ebikwata ihanga obor knowledge yobo norebate ekiresire parliament obundi nefunguka no kuyaba kansara wigombora agenda yesimba aguma more cancership achimuka gamba yana argisinjiro takurenga kaberebere nagumana gamba itoba kagera hati itoba ko abaherire kagera itoba kwinge bitoche adera zaho now konka oranya I was encouraging people kori muke first of all obori rokoze research yao pamba gamba gari omwike tekuza koraba mu constituency but when kori muke nkomuntu osomere nkomuntu as a honorable member of parliament oyimuko gambe egari omwike byokuza kuletera abanya Uganda and after all taro any member of parliament atine muntu Kampala abajweje abafutero bururu they are scattered bari mu Uganda yona so echo chonyo we nkomuntu echimbire ni musimbira abrata kwenda those local politics omuntu kwimuka bakakweda chika 20 zono kazheza oriono ogamba a constituency yawo on parliament because ariyo caucus ariyo lobbying okokubasa kulonda ibintu bya constituency yawo but korabe no discussing korabe nichi chokuza kugamba noza kugamba NSSF wahora yes noza gamba akutembwa kwebintu oreke kwimuka tumura ati nkanyo member of parliament akurgana nkeje hati noreba nke koko omukomera cyo witu hati noreba owitu hari yejo hati noreba kande bei atukagambere na hati into echo kwimusya amashata wahura you should even go beyond what wimukagamba ogambe nebintu ebiri international but most of the people are not tibakushoma tibakugugoringa wareba nabataha transit Kampala constituency mubar Kampala constituency supermarket Kampala hoteli oranya ntuza kumuferwa abakuba abrado wa Uganda yona and this guy almost abrata abunobi abrada deputy katayira abantu bona konka speech zone tarmu nyowendi wo muchori nyowendi niyo murango nyowendi yo munyankore nyowendi yo mugaso no agamba Uganda ntukora ki echakubasa kutungura when you read all the newspapers abantu njoba kumugambo wahora kuba nationalistic kokuba no hinge bitoche imaba abakwinge bitoche tomukubiri no mwenda abaganda bararye bitoche byanyu abaganda kabara hingo umwana tibagurye kandi benda abaragure bakagutwara hero you understand abanyabusozi kubara bebinende kandi bakuza kuzahante abako amategawo tubagenywera n'abandi baragabanywera nokwe oranya abire nayenda Uganda ejo kwera atwaze kandi abantu abire nabegesa okugambra omwiraka byihanga ryona not story not aho kurga constituency yawo aho kuzana nokwe nkubireba iwe no bireba